Kulturnem domu na Zgornji Polskavi je pretekli petek potekala območna revija malih pevskih skupin. Na reviji, ki jo je pripravila območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti Slovenska Bistrica v sodelovanju s KUD-GAJ Zgornja Polskava in osnovno šolo Antona Ingoliča Spodnja Polskava, podružnica Zgornja Polskava, se je predstavilo 7 skupin iz občin Slovenska Bistrica in Poljčane. Jest spokój, lub,
slišu u tabernele să visu. Se bun brava carima, otlej pa pojdem kam drgam. Ti griš pa vzdolžno kajšo, zahajnarja na rajšo. Jezu ręce kania mi bardziej kapenej, mam ręczą kapocze do była muszę zaszenej, mam witrana na leja, witrana na limną. Jest pan za mną człowiek, bo muszę zachować, jest ją po lubu, bo ma kasę